Thutha wa gukorwo gukirikana kuri na biashara ya wendia wa nyama irio itoikaine kihumo giacio, riu endia a nyama kaunti-ini ya Embu ni mambikite bara na endia a nyama ici aria makoretwo makiunira ritho mawatho na mitaratara ya wendia wa nyama iria ikoretwo iri ugwati munene kuri muingi. Wendia wa nyama wina challenge ni tondu ikoragwa iri soko huru, nyama ni ciukaga kuma kundu na kundu, no riu andu makiria nyama ni magirwo kumenyaga ni kwaria nyama. Endia aya kuhetukira gikundi kieru kiria meriga kuruguria riu moritie muingi gukorwo na wigiririki niguo gutigirira matine korwo gwatini uyu makiria kimera-ini giki kia mambura ma thiguku. No riu turera andu mukiria nyama murisage mukimenyaga ti nyama cionthe irakorwa isa sawa andu mararia. Niguo guteithiriria muingi, gikundi giki ni kiruguritie mutambo mweru uria muingi urihuthagira kumenya kana kuria maragura nyama ni guthurimitwo na gukahetukio. Wenda ku verify bari urare nyama, twina certificate teno ina Q code, ukenda ku verify umenya kana ni ukweli nyambucari cietu ni iria sawa no ku verify. Na kwogu gikundi giki gitu twajire nakio kana twagwatanire turi amwe niguo tuvote gutethania pora tugakorwa tukiendia nyama ino ina njira ira ivatie kana ira twitigiritio ni sheria ira iriogo kuri wendia wa nyama. Mutambo uyu maugite to wa kugitira muingi tu, ende no wa gutigirira ni magitira endia a nyama matigathukirio biashara yao. Tu yenyewe ni turabota kurorana muno uri urathinja na uri urareta nyama ciaku, koguo member wetu agakorwo akireta nyama ina kiriga itai kumenyeka wega ni tucokaga nthi tugekara nthi na tukaria. Ngiribotera Inooro TV, gitagwo Francis Garuya.